showdown be also and our Parliament House. Well, abra ye speaker. Ekoko declare seats be vacant. Ekotia NPP mombe minority and come majority. Ema NDC for be majority. And Parliament assign a resume seats. O shakwan said any bisi wo. O see my but for no committee ni ye. Na NDC majority of Parliament. And don't come NPP for chair NDC. And I see a Parliament MPP for ni bi no. Ni nyina say parliamentary candidates no ebi mu declare on intention some person omoko independent. Eya katwi na omo die. Yeah, go school. Omo tiri mu po edi say omo person omoko independent omoko kwanten kro. And no na speaker of parliament ni gina ni 2 means so e ka say okay per emra wa ma hwe fie ni say who declare intention who down tiri mu po edi so obekọ kwanten kro de a any seat na wote so no ye declare the vacancy so obia ente so enu ti speaker no gina so yes ade no Emma na NPP for no mo majority no omo beda ne koye minority Emma NDC eye minority no eda ne be ye majority na so no be ye dodo no e wo mrahye bejefi asam ne baaye no NPP for the court Emma Supreme Court bua say ne speaker na kan enso bi anim enti sa MP for na ye je omo seat ni from sem omo san ko from seat enti automatically no per ne court ne de aba no MPP for na san ba be ye majority fee say speaker so e declare sa asem no ene and a parliament sign a reasonable setting into and almost I a setting and no and a fit no pempo ya eba say NDC for be aqua na majority honum say omo twen say speaker no emra na speaker na kasa emeka say ne court kan no omo de ye adwuma and no say wo hwe ne ekosi e wo ne popo ya eba ne mframa ebo akaka me akwakoto aba ni nyina no bobo ne tafase empanyefo omo de omanga na adwen edi agro omo di Ghana di agro omo di omani di agro me odi fo na na meti hui on the Friday on the 10th of July and I'm share come what Remo Rodo saying NDC benya majority seat in parliament but it's not presidential and makambrofo ekofado ekonya notice no NDC focus over from Salinka. But Parliament in India, NDC, benya more seat in Parliament. Host no, come Japan, Remo Radio. Opa, Paboni di, mo mo bisa Remo for. Obiza me say na be ye den, obet ma bo say edu so a, o me bo man no. Me nua ba, na me ka say bi kire. Parliament for awo mo emra, o me di edwuma Parliament. Okay. Supreme Court I want him also rule on the Supreme Court. Omo apanyi Akufo-Addo ne konwia no also want him also the rule my Ghana. It will be when him on what he share or article 99 or the rule Ghana. So my article ni bi say that for one. It will go Supreme Court omo kita article 99. Sa article 99 no. And then na onabo agbangba gina so say me MPP ni and I'm NDC ni. Na me say makwajina me winiti no me kwajina fani say kotikro and I'm kokani say quantum independent. Na me kwajina dia. Na me ma fi NDC party mu na me kwajina opposition. Okay. Ana me boa. Ana me fi MPP mu ana makwajina opposition. Me kwa ma kwajina independent. It is a office ha party no mu. Now say wo de because of say yakwa election me wini eti me mate me ho akogina kwoti me party e di badia e da me say sit now to say MPP no onni sa din ni bio e di din no eni osu bio teni ye sa din no eni osu bio because what you want what file the documents e da call letter commission thank you very much what file the coin no ye ma me na e fa ne say Jemensa Juhatu say uni NDC mu biom uni EPP mu biom na wabegina ankran independent na da me say they say uni EPP ni biom uni NDC ni biom it is a parliament for I heard the speaker of parliament that's on my penny anywhere ono na say on my penny ni running mate any vice Dr. Bawumia anywhere
e papa agbangbagu or ba ro Ghana as of my penino ono so afa ne Parliament Article 99 book abiemu ene wa kotu a cho say we fi MPP mu se wakọ gina independent dia ene na enye MPP seat na se obetra so bio se ye kan MPP for na unka ho bio na da me se wo no se wate wo e se ba sa dia na se kan MPs na wo fi mu o okay because electoral commission declare say unye MPP ni bio okay electoral commission declare say unye NDC ni bio e se we fi NDC mu akwati o party say wo ba dia ana se wakọ gina kwanche say wo ba dia unye NDC ni bio wama seat na NDC seat no eso ate e say ye more personal seat how ba you go be there obetra so Parliament ebi mo so is the argument na say okay nipa no oba Parliament House wo ewo NPP ticket so ewo NDC ticket so but constituent no enkofo bi na to abama no nti on represent NPP biem or representing the constituent na wo no nti e bi efa say ayewa so constituency nipa wo ho na to aba e de ma omumra hye bedwane na oba house wo as parliamentary candidate. Here is the case that or no declared intention to or no personal intention no e was say affecting the constituent no ana I know say was speaker ni gina so e declare say akaka crown so na ka yakwa akoto aba enti ka speaker no ontimi entwen say okay nipa no waka say abatuo ye aye kwa akoto no say yetu wie a obesa ba parliament ha biem a on sign man say NPP ni oba ne say independent enti ne ade na speaker no antwen na yankwa akoto aba na wie na say okonya sa seat ni wie a na afi wasan aba as independent ne mum somewhat one dey on ka say onya NPP ni ne mum abato na ye kwa akoto na ye nyanto ye no eno ho asem na wo ka ameka say me kire wa ha Ghana mra ye nyina yesua bi ka ho okay se wo adwuma bi mu na wo ye panyi wo adwuma no na se o person ko stand for MP ko stand for o man panyi seat afa ne se president e se wo adwuma na wo ye na se o jato okay opposition no so resign ansa na obako ede obako gina say ye for 2 minimum example like Alan Cash position ye ma panya ko for the man no 3 minister meboa only me say obabe gina say NPP for 2 minimum no or resign okay and obaye den and obaye gina when we ni no or ye den okotini party it is all parliamentary sa mra na ye shato won ene ne da ho okay so we NDC ni now see election we dey me call for na to amamenti no me ko gina independent sa ko independent na wo ko no unye NDC ni bio okay the position na kita say NDC MP no wo di beto ho okay it na o fail forms o forms na wo dey ko no one for NDC din ahye ho wo di wo personal ankwankwa party and as a personal din na eko okay ana o di ko ma yisi na yisu agiatom say o ye MPP ni na o sit na ebi français ya to ba wa hana la pass MP no one so ye MPP ni my friend on an example français papa no when wini okay no so person tin ho a ko gira nchen ya forms na o di kon on for MPP di en ko be mu o do no personal private name e na eko e na o di ko wie pa na yisi nya dituma e so say parliament no say MPP for ko transia o ti ko trom omomum bio okay e say more personal seat okay na say tie biom formana oboase no wini wo hono no ye MPP ni meboa o ye MPP ni o ba enna me say omo ye election na anko yi amanity no o te ne ho ana no nya o wini so wo ho omo ko parliament no yes ye pe majority any minority ye tu aba no formana seat no a ono onye MPP ni biom no or the seat never get any MPP and MPP for the doors to NDC okay it is only party there only there because I say or the seat never get any MPP no still no was not going to akran it nipa say ni there ne ho so
But wow, ya MP or MPP party mo. Now says good dear. Ya by election, man we need a team is me kojina Kote Kondia. Oh for MPP din and fill forms. Okay. Who do a personal name? Anebia, you are by a prayer ministry. Now with the fill forms. Now do the ashe now they are called. Okay. The years in you to the Parliament Article 99. You be we are ya court near Chow near Sheho. The Supreme Court. Now no better make a Parliament. But Parliament is share how much show on or more Article 99 on Supreme Court me condemn Parliament on rule a Parliament. Sana Parliament is no Supreme Court so kita ni final decision Supreme Court say what jelly obia Parliament ni ano so baka chom say my lord nipa kono mo safa ni mra oni ano. Okay. Eti nia ye papa agbangba e gina so Parliament no Supreme Court eni ano so obetime a condemn ni agbangba e gina so say or the rule this e bia asem no akoya asem bia emuotin ana say ye bobo asem wo Parliament for a declare we na Parliament na the asem na ko Supreme Court say almost majority leader Afenyo Markins or no and the Kodan Supreme Court say near Aberton Rashe Bedwafie ni say na ye hunu enu nti Supreme Court no on na court ba time a say emre bi chire Ghana no so aye de kɔ na o chirechire emre nim e de mayete ye ho ase nti Afenyo Markins o ye parliamentarian a o san ye majority leader e de ma NPP no ono e na de asem ne court e na Supreme Court ebu asem ma make us be chiwa Supreme Court so no almost omo gina article 59 so okay and am de ma sa ruling nearby but can pepe mu a tekini can pepe mu a ese ka humbe fighting onabo agbangba bi okay na ye bi se no na numu sem article kwa gina so ti a o de sa rule ne ye de e bai no na ko yi na no what you say but anko ne sa o but Supreme Court fo omo gina omo to mi so ana omo de say ye yi sa junction ye den if you na me bi sa o omo fi MPP party mu a omo ko ti mu party say omo ko gina kwante crown omo ba no omo di form so ko ma yi si no na ye MPP din na she ho ana okay enye MPP din na she ho e mo fa ya dwen di agro man no mo I say omo di ya dwen di agura ato ya dwen e dey make life e dey nyesika one doctor bi wo UK UK sister or say we share ministers ni MPs bi ma a mo to school fees $18,000 £80,000 sister the word £80,000 no enye skete to eti MP ti mi nya sa skete school fees money ba wo UK man say 99 man o ye MPP ni o me mo din o ye buzi akrofo ni bi dabi atiapon crofo ni bi o si akwala oba school kawo ni host the plan na baby order ni school fees ni o hwe MP minister ni sponsor ni ba o be ask papa no nya we omo de adwen e bo chaskele e de make life baby o mara ko du masa ya bre omo because ni ekoso Parliament no say Supreme Court be kan kura tin Supreme Court be kan kura e mado do na ma share e da to wono no e so mo sesemu hona ka me beba se e so mo sesemu papa yen hwe scenario we se one wo yire ti fi na eniye bi akoso na wabo utirimu po se bosumi edi enimi ne de etosonson bekwa akogya ameyere na wo de akokot akwa se okay me ma adwen eda metirimu ne se bosumi edi enimi ne da etosonson meja ameyere eno ma wo yere no ebe ye oba ye ja nana o de akwa dan court mbua se bosu ebe obeja wo yere se wa ma date won what do one never ebe kan wa fela beto wo eti court best status date da odi
o process ne be to court no court be free case mu na ya say o yiri na no ne boss ati say mo bobra no japade be na mo ye e de ni mo property a woni ni ka bo ma mo ye ento se e da na wo dia ma so no meba property a mo ye ne we mo si dan sen mo wa cash sen e fi sen na mo wo okay answer ebedu that date na wo kan no na final judgment ba be sa date no so ohono mo no ye be hwe ni mu ni ba nyine wo se da bi ene e fi da mo si hwe mienu sa de ye be chem oba ne de ba akon be ma de ba akon ye hwe na se bia e hu se inkwala ne susu a ye be hu de wi a wo be chem yi a e be favor oba no e sa date na wo kan no e be du no na judgment na iden na ruling na iden aba enti se date ni ndu ye ma ruling ni nkoso ma ajage font na so emu asem ni wie ye no eno e ma wo yere no enye oba ye ja no se divorce me ka de akosi se mrahye bedwafo no eye omanfo bi na bi omutumi ma mrahye bedwane ni se onko no nko gina ya nam enko de dwuma bi emfa ma ye fi se ye nyina ye timi nkotena ho enti se mrahye bedwane no medi me vote ama no ko Parliament House ko de dwuma we ma me a eno ye me na also me enti ento se sa 4 years mandate na me de ma no enso no ansa na the dwuma na me de ma no asi enti se ono e declare the intention se abana yes ya kwa akoto member on the ticket of NPP member on the ticket of NDC ne mo me ko independent a unyi ne se eno e affect me ameto abana de ma no age se dwuma na me de ma no so nko ayama nasi whereby aka kakra bi so me yakwa akoto aba die ubie article 91 na me ba me article awosre ubie article 91 e kire se yakọ by election ewie MPs womba wasati se omo ye campaign e de ama omo party no omo fi ase eden e yo mo campaign sa by election na ye koe no omo ba gina as MPs no obi a file the documents e won the party din mu e de akoma EC letter commission meboa okay letter commission say last month one and this last month and then final date eti nipe bia owo party bi mu anas owo oye Ghana this year I o se fata say utimi gina say o person o di put obo my Ghana electoral commission say file na for documents bra so o qualifier e beju watum and na owo MPP party mu owo NDC party mu and na wafu party num say date na landline na ye di to hono mo no se me ma fa me documents an ko na sa landline ne twema me nya MPP o metimi gina metifa me documents e ko bium eno bia file de coin eti December 7 about on the the new candidate and a new MP sir almost so my yomuti say if to minimum no almost a new comments no new MPs now omoba no omo na ma file mu new documents e wo party din mu e de akoma yisi okay e ma yisi agi atum teni yo yisi agi atum so yisi agi atum dia so what Parliament no ye NDC ni and no ye APP ni now one few party mu say yakọ by election me wini e wo NDC mu me wini wo APP mu eti me timi hu dia ene say oba Parliament o ma wo NDC din mu bio o ma wo APP din mu bio e say more personal seat enye more personal e ko wo kwanwia e say sie no wo ba gina because say campaign na wo nyina no wo nyama NDC bio okay o ko ba nyina o mu say o man to ka as MP but o campaign na wo ye o nyama APP bio mu okay unye campaign so ma NDC bio mu but o ye ma wo personal wo me minim MPs ni bi yes we be see minim MPs ni bi a campaign mo ye APP MPs campaign mo ye no e bi ye campaign say tuma me na wan tuma Bawumia kwa na me pe oh opa me mo fa camera akoka asoa akobisa the person be bo APP din okay me see me mo fa camera akoka asoa akobisa nipa ne say mo tuma me kwa mo tuma Dr. Bawumia kwa me pe so preach skirts and blouse no ono odwin ono ne die ho ohime odwin ne die ho eso nipa bi say sebio na say oye MP of Parliament
na say o see yakọ election yakọ election na say election na yakọ en man wini ewo EPPD mu a na me say me temi ho akọgina ati kro na me de me ho ba okay mama wo EPPD mu okay mama wo NDCD mu yeti Supreme Court onja Parliament asema no okay no mo ro mo Parliament se bibi kwaso na se bi ano wo din a ene ma Supreme Court ye de ebe mu ba we say no enya asem bi a ekase bi a so harsh and I say difficult bisa na NDC fo nso amakwetena majority no bese me kire o say e ma mo fa Ghana ya dwin dia go sawo na ma hwe one day sika twa baba Ghana o papa yenru o de bi o sister yenru ho eduma so mo be ye de be bo man no ho o mo dwe no ho okay ade a mo be ye mo man be o man eko o mo dwe no ho ye bre na ye bre na so enti we ne krakra wo boni nyina atofa no de se bebia se Ghana ya manyosem no e take shape akodunum kwan pa na so ne nam no afi so ne ekoso enne wo Parliament House ni nyina atofa bom no wo hu ne sen na afi ye de nkomo ne se eko adwoboko okay me kan kwa echi bi ni nyina na maka no eko no boko ye se asem wo court a ye kan bebre o kan bebre high court so de Supreme Court so de once so kan wa hwe a na akonya asem ne meka ne se o my Ghana edo ye ho ye suro muja sebio ye pass so ye suro asem ye suro muja it election we me pa abonyina ne se erwade man kon boko na fa so wie de emro man no e ma moja bakokrapa antofom e na wo a obebe small say moko say omo jimi amoko bo wo no pa chaw to mofum hwe wachi hwe bosia opupie fiimu onu minister na MP na osmo no ni magwa brochiri o ni ma ko school papa ni ma di chobeta wo kwa meken enekura ska do beto bread kwa yeti anu kra wo ni bi etima yeto ye hofu e wo eleshi we mu na yemfa ya adwinyina ema high court and Supreme Court say eleshi we mistake na high court invite wa we wa no nyeyi yesuma se koto momoni ewo sama prison bra no wure mu na watime pia enyo bi na ye medam ase family phone number na frame e paibo bi echi so se so mo paibo e physical for the 499 o krata sem adwuma sem awale sem obi wo awale no e ma e tiko disappointment yale bia beto wo kwama yan fa wo for the 499 ewo 0550 501086 0550 501086 who outside the country who send a picture ba we hita say bia me catch na mo ya bo picture ba na musu wo nya me dihie me meeting for picture enkonya wo hwe so we me dihie dia na ka say bia me adwubore wo meeting dia fine wo nya me dihie send picture bra na hita obia fitunyi semu me ka ni nyina kire se Kristo Maya ebesashia midawase abusia prophet 99 ene no akwakotwetwe enkomo no so mame hu comment e wo video yi ase afi wa wie ne sa na wa mi subscribe button so na wo de amame eye too much gh na wo de bell no aka ho ye ne sa upload bi e bebia one first person na unsabetimi aka uko all the social media handles ni na ho so eye too much gh e ya like share e ma wo mi bi so enye bi hwe makra